මම ඒකට එකඟයි. நான் அதற்கு உடன்படுகிறேன். මම ඒකට එකඟයි. நான் அதற்கு உடன்படுகிறேன். මම ඒකට එකඟ නෑ. எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை. මම ඒකට එකඟ නෑ. எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை. හායි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනවත් තියෙනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් බටනත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන මොකක් හරි අදහස් තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක දාගෙන යන්න. ඒක මට ගොඩක් වටිනවා. මමත් එහෙම හිතනවා. நானும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். මමත් එහෙම හිතනවා. நானும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ඔයාට තේරුණාද? உங்களுக்கு புரிந்ததா? ඔයාට තේරුණාද? உங்களுக்கு புரிந்ததா? නෑ, මට තේරුණ නෑ. இல்லை, எனக்கு புரியவில்லை. නෑ, මට තේරුණ නෑ. இல்லை, எனக்கு புரியவில்லை. මට තේරුණා. எனக்கு புரிந்தது. මට තේරුණා. எனக்கு புரிந்தது. මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා. நான் உங்களை நம்புகிறேன். මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා. நான் உங்களை நம்புகிறேன். උත්සාහ කරන්න. முயற்சி செய்யுங்க. උත්සාහ කරන්න. முயற்சி செய்யுங்க. ඔයාට පුළුවන්. உங்களால் முடியும். ඔයාට පුළුවන්. உங்களால் முடியும்.